Bog svima i dobrodošli u novi video. Ovaj video bude mix svega, ali ovako budem tu pričala i šmikala se usput, prekidala cjelokupno ovo i stavila neke druge videe, tako da velim mix svega, idemo krenuti, nadam se da bude dobro ispalo. Dakle, koristila budem za obrve ove dvije olovke u boji. Obrve zapravo nemam jer sam ih obrijala i su mi na jetra. Nekad budem pitana zašto su mi videi tak kratki, puno toga mi ne valja i puno toga mislim da se non stop ponavlja, pa onda na kraju kad skupim sav materijal puno toga i pobacam i bude mi dobro i ovako oko 4-5 minuta, uglavnom se tu krećem. Evo, to je otprilike to, znam da je jako, ali zato kad nemamo ostatak šminke, unutra sam stavila zelenu, a na čočkove plavu, pa sam ih na sredini onako malo razmiksala. Na oči budem stavila iz ove palete zelenu boju, već sam ovo imala, stavila lijepo paše, pošto imam zelenu i na obrvama, jako bude moćno i jako, tako da ne budem cijelo prikrivala, već samo pregib i ovo ispod i unutra crna olovka, a ovo ostalo sveka ide i to je to. Na YouTube-u si možete mijenjati cover playlista. Ja sam taj gumb za tu opciju dugo viđala, kad neš vidite sa strane, ali ignorirate to cijelo vrijeme. Tako je bilo kod mene i onda sam jedan dan skužila, wow, pa to se zbilja može mijenjati. Tako da to si možete mijenjati, možete staviti svoju sliku, možete neku drugu sliku, možete lijepiti emoji, možete tekst lijepiti, tako da evo mali info. Došao je trenutak da pokažem dvije nove knjige koje sam si kupila u proteklom vremenu. Od 7 do 3 Momo Kapora je knjiga koja priča o radnom vremenu od 7 do 3, dakle onaj fiksni interval vremenski, radni. Priča o svim nedaćama, odnosno o svim negativnim stvarima s kojima se susreću ljudi koji rade u kancelarijama, odnosno u svoj toj administraciji, zarez birokraciji. Ne znam naročito puno o njoj, u preporuci sam naravno naručila. Ovo mi je jako nespretno, jako mi je teška ova knjiga, bila mi je prva, ali fakat sam si bez veze složila sve skupa. Uglavnom, biografija Led Zeppelina koju sam jako dugo htjela i konačno sam si ju naručila, ne po tak dobroj cijeni, ko što sam imala prilike nedugo, ali eto, nebitno se za cijenu. Dakle, biografija o bendu, vrlo velikom i vrlo poznatom. Nisam ih puno slušala kroz život, kako sam sad rekla, ali su, mislim, su jako važni i ono malo kad sam slušala mi je bilo super, tako da si želim ovo pročitati. Nešto sam listala, ima puno toga o stvaranju pjesama, o problemima koje su imali privatno i poslovno. Ima preko 500 stranica, podijeljena je u podnaslove. Mislim da budem jako uživala. U proteklom vremenu sam gledala 3 serije, pa bi voljela nešto o njima reći, možda nekome bude preporuka. Radi se o Mariji Vern, Modusu i Znam kako dišeš. Marija Vern i Modus su švedske serije i obe su krimi, dok je Znam kako dišeš dramska serija i ona dolazi iz Bosne. Radi se dakle o Mariji Vern, ona je detektivka, glavni lik koja ima oko sebe ekipu s kojom rješava naravno krimi događaj, razna ubojstva. Jako je napeta serija, svakako ju preporučujem. Ako nešto preporučujem od ovih 3 serija koje budem sad upisala, onda je to ova Marija Vern. Traje epizoda 1,5 sata otprilike ili više, cirka. Non stop je napeto, onak očekujete kako bi se sad desilo, tako da preporučujem toplo ako vam se gledaju krimi ili ako ste fan krimi serija. Modus je također krimi serija, ima 10 epizoda, također na HRTi aplikaciji. Također se radi o jednoj ženi, glavni junakinji, glavni lik je ona koja također ima svog partnera, poslovnog i ovu ostalu ekipu s kojim također rješava jedno te isti problem koji se proteže kroz tih svih 10 epizoda. Ako ćete gledati, serija je po meni jako dobru temu izabrala, nešto je jako aktualno, bolesno i tako su zapravo i prikazali u seriji.
Tako sam ja doživjela. I zadnja serija koju sam spomenula, zapravo Znam kako dišeš, serija bosansko-hercegovačke produkcije, konačno da nije nešto kaj je na stranom jeziku, nekom drugom ili kaj na hrvatskom. Konačno da su oni nešto napravili i zato ju tu navodim. Ne samo zbog toga, nego zato kaj je zanimljiva. Glavni lik je Nevena, ona je sudilac, odnosno ona radi u tom njihovom sudilaštvu. I ona baš cijelo vrijeme, zapravo tih koliko 80 epizoda je bilo, ju prati problem neuspjeha cijelog sudilaštva njihovog, znači njezinog neuspjeha, ali neuspjeha njezinih kolega. I za to cijelo vrijeme ih nekak šefica podbada. Na kraju se ona bude dobri sim tamo vona. I za to cijelo vrijeme kako ona zapravo rješava sa svojim opet poslovnim partnerima ubojstva. Zato cijelo vrijeme se usput odvija njezin privatni život, gdje ona pokušava navesti na dobar put svog problematičnog dječaka sa svojim bivšim suprugom. Također njih kao obitelj prati problem jedno nasilje koje zapravo počinje u samoj prvoj epizodi. To je prati kroz i poslovni dio i kroz privatni dio i oko toga se dosta ovak podmuklo vežu problemi, ali neću sad više od njih pričati, zato kaj smiljam. Ovo je zapravo konačno kad sam htjela, mislim, napraviti to sliku. Eto, hvala kad ste gledali video i vidimo se u sljedećem. Bokić!